Yarama Sulaiman day jam ala nge jang alhamdulillah an Sulaiman an hakkude ma Allah hida wawi wonde ko wonda do ko fu hakkude ma lara hewtali ka suudu do ko nanguda golle wo ko nanguda golle an hida wawi wonde en dido non ka sare do hakkude ma Allah hara hewtali ka suudu an do hakkude ma Allah awan hida wakkili an golle no wawma ɓurande nene ma hakkude ma Allah amingal ɗayma pilange jang alhamdulillah mi sikkayɗa e jang ka awa gasi alhamdulillah ɗandi kono mi faala miɗo faala enen ɗo yen jono ko gotu no wodi ko mi faala ma haalande ko jantum hinatana say heɓuɗa tan womin numa miɗo faala yen yiidu enen ɗo joɗɗen yewte no wodi komi faalama haalande say heɓuɗa tan wo ar miɗo fadima awa eyi si Allah jaɓi ok jaram merci beaucoup wakkili ta ɗeɗo balɗe fo ala yiyal nenema o foɗon ka saare ɗo ça va maa ngi si jàmm bu baax a baax mu ngi dox bu baax waa gis nga macha allah vraiment mi ngi dox moom rafet na moom mi ngi dox sandis bi moom rafet na merci beaucoup non ça va merci beaucoup ça va bien merci ça va alhamdulilah ça va damaa ñëw fii tey damaa bëgg nga xoolal ma yére yi xewi si jamono instant yi waaw yu tegu yi pour sama doom bi waaw incha allah waaw di ngeen kontaan waaw nga xoolal ma bu rafet dégg nga waaw xaaral voile brodé yi comme que dafa tàng waaw xaaral ma génneel la tey ngeen xool sikando fo no wela maka no wela la di laba min ko client jon ko do tum nga bi c'est très joli yaa ngi gis nii bii rafet na trop ci nouveauté yi la bokk et puis double largeur la gis nga et puis li tax ma taamu couleur bi day jàpp temps gis nga ono welima ça te plaît oui waaw après nga déjalal ma 10 dégg 10 waaw ma defal ko ay 10 bu waaw 10 bi dégg d'accord moom benn problème inchallah neex na la c'est joli oui c'est joli macha allah et puis ça va avec ton teint c'est très joli. Il y a d'autres couleurs, hein, si tu veux, il y a d'autres couleurs. Si tu veux, il y a d'autres couleurs, il y a regarde. Il y a ça aussi. Regarde. Des voiles brodées aussi. T'as vu? Lii tamit rafet na. am na
tamit lu riis la rafet na tamit gis na nee di faut di là-bas. rafet Oui, oui, c'est très joli. C'est joli quand même. Mais je préfère ça avec ça. ça d'accord ok nga boolal ko ak yeneen mu nekk 10 mu nekk 10 waaw d'accord xaaral kon ma ñëw préparer affaire yi. bi ñaata la? 10 yi par exemple bii mètre bi 4000 la xam naa 4 moo ko si doy parce que dafa am lees. léegi 4 yi dafay nekk 16000. 16000 waaw. bu fekkente ne pour 10 yi ci nga bëgg ay différentes couleurs. waaw différentes couleurs. waaw day nekk 160000. 160000 waaw. ok c'est bon. defal ma fii. Tata 10 mbubb yaa ngi nii. ok merci Fatou. merci beaucoup de rien merci beaucoup. de rien ak Touba Kër Thiandé la moom fii seen kër la moom. waaw heure boo leen bëggee yu rafet chaque semaine am na ay arrivage yu bees. incha allah chaque semaine. man loolu moo tax man tamit fii rek laay ñëw. xam naa loolu maa ngi lay gis ci live bi. maa ngi lay gis ci live bi chaque mardi ak vendredi maa ngi lay gis. waaw maa ngi gis commentaire yi yëpp merci beaucoup. yow sa bagage bi moom. waaw macha allah. ah alhamdulilah. merci beaucoup alhamdulilah yéen boo leen kontaanee rek ma kontaan. dinaa ñëwaat tamit. waaw kay jërëjëf jërëjëf. merci ma chérie. allez au revoir à la prochaine inchallah. mi wolnay ma kon toujours mi wolantama ko nafatama ko debbo a yiɗay hoore ma yiɗana hoore ma sa yiɗi hoore ma a yiɗani hoore ma kala ko immaniɗa heɓa a faami hande ka wonɗa ɗo hiɗa foti hiɗa dari hiɗa laba ka bobo kadi ka paykunni adna ma nga fuɗɗaki ɗum a faami ko fewdo ɗo yiɗata hoore ma ɗaɓɓana hoore ma ka nawya ɗaɓɓa ka ɓiɓɓe ma tawama ko ɗum waɗi simi sifanima komi sifanima kon fuu est ce que a faami sa yi mi suuɗanima hay fus ko yiɗa wani mi waska ɓiɗɗo an hata ko min jibinma ko ɗum waɗi simi sifanima fop anani nano ya wullude accu an sa mi fuɗɗima yewtugo wo a wona e wullugo accu ala ko wulla nene wallahi mi yaltanite moƴƴa ko Allah tuwato yoɓude kawkol ɗon law waɗande henani lan kadi ɗon jogori lawa kon ɓiɗɗo moɗon nene yo Allah yoɓon ko ɓuuri moƴƴude mi weltike moƴƴa hande si debbo hay si tawno hande ko nene yam mi wonduno feƴƴatano kon ɗon lan ko waɗande merci beaucoup vraiment mi weltike kala ko faalaɗa komi yeetima kala ko faalaɗa haalana anani kala ko yiiɗa e juuɗe an ko a wolana Allah haray mi yatanakima kala ko faalaɗa haalana siko mbuuɗi faalaɗa mi jonnete hino oto an o ka faalaɗa yewde wo ɓaymi ha ni chauffeur jo yo ekkintine oto ka faalaɗa yewde wo ɗo ya wawde yeeto chauffeur jo wonaɓe anani eyyi oto o mi wattiɓo juuɗe ma anani ko wiima ko eyo ka faalaɗa yaade wo ƴetti nene yo kono no woodi hunde wotere ko ngalɗini lan Dakar ɗo ene laawi ɗin no ɗuuɗi han feƴƴiti subhanallah laawi ɗin no ɗuuɗi soɓe wigi tawi ko laawi ɗin ayiya gongol e hoore ngoya harat no tegodiri ɓuuri ɗi nayi maɗi joyi ko noon ko saare nden golli saare nden no golli ha ko ɗum waɗi kono nene Dakar no foti de
gano foti ha nder mi ɗuuɗa yaltugo kono hande kadi diila bimbi ɗe yalti ɗen jinduɗe ɗum waɗi noon simi haalanma kala ka falɗa yaade hino soferjo mi yeetike mo kala ko falɗa yaade mon o naɓete anani eyi sa faala yahay walla samedi je ɗen ni mi haalnaymo yahon waɗon visite yalto sar nde waɗon visite anani eyi Dakar ga andi ɗo woɗɗodira e palais o woɗɗodira hay seeɗa ko lamɗo woni to ka palais ɗum woɗɗaɗo hay seeɗa Nene, ça va? Ça va. Merci. Jantam. Andi kon mi fala ko ya nyo am mo model ji labadi. Comme no nyoiran da mo oya satina. Ko no nyoiran tam. Ko na nyo ay halabe. Nyo ana mo kadi nyongoji ƴawdi ɗi fewndo. harano nangi mo kono na nangu mo ha feƴƴita a faami yonamo haalaɓe no wawirɗa ñoyirgol noon anani holmoɗen mbaɗan mum dal ño'amo tun haalaɓe nani ño'amo haalaɓe anani e accata kanko waɗan choisi modèle makko non non habbo mimi suɓanam o suɓoto kono ko ñande go ha yer seeɗa o suɓana hoore makko o ay fo yanda ño'amo tun haalaɓe no wawirɗa ñoyirgol noon nan e ño'amo so domi rafetnade no ko may andi kon nu andi kono wadduma ɗo ko ño'angol mo ƴetto mesure o yaaha ok darmu jettino muside après une carême ça va ça va c'est l'oreille mane toon seeɗa neyti ko ɗo moƴƴi ok nene ko sikku ka ɓuudere mo nder laññamande kono e mo ɓuram way ko faamno mo waɗi waɗani ya ɗo mo so ɗombe mo tago o mi hokkatama o ko adduma ɗo bugo dina ko ñor lu rafet inchallah waaw a faami mi faami joni sa gayni ñëwde fof a noddayɗam ala problème nani machallah eyi inchallah mam nodde sallah de ok eyi jarama oɗon noon ok merci Karim. Viens. Yo, ça va? Ça va, oui. Ça va bien? Ça va, et tout à l'heure. Non, c'est bon. Je vais laisser faire mon séminaire. Non, pour me faire plaisir alors, et tu bois ça. Non, non, il tonton, vraiment, merci beaucoup. C'est sûr. C'est sûr, vraiment. Ah ouais. Ça va, oui. Ça va bien. Ça va, l'alhamdulillah. Alhamdulillah. Le mien, de Tchépon. Allez, bien. Faut me juste me déranger, allez, moi, je dis. Non, 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 même pas. Ok.
Jeune Karim. Franchement, que je ne demande pas. Il faut le dire tout ça quoi entre corps et corps. Bien vrai que là, mais le jour dit place tonton. Mais ne dire moi, c'est parce que tu es responsable. Et si nous faisons au futur, il y a des cas responsables. Quand tu dis faire le donner, hakko ndi age nene maɗa mi noddi téléphone mi noddaymo téléphone mais il ne décroche plus. Tonton accon hakke mais ko woni dewgal wongal hakkunde mo nge nenangal ɗum si kala wawa walde ɗum goɗɗum fiyonno na giggo woni hakkunde dewgal ngal ko intérêt personnel mi anda de ono si ɗon hiɗi nena kono mi fenata mi ɗon nenan hiɗama nenan ko jaɓiri dewgal ngal ko fi yo yoɓanɓe location courant des trucs intérêt au fait donc waɗira noon ɗum mi sikkare barke no woodi donc ɗum ɗon mi ala komi wawi ɗum ɗon. Ok joni miɗo fala piyom goto si mi hewti ka moom je te ferai un texto udditanam galle ɗe min mi naata. onon tigi ɗon andani hoore mon ko sakkitiɗo yewgol ɗo na min aton tugol bafal ngal mais nena jaɓa mutta bafal ngal donc windan ɗon la message o winda ça revient à la même chose mi wawa tawtude bafal ngal. Non Karim udditu tum udditanam on insiste donc miɗo wawi on uttande bafal ngal à une condition simi udditani on bafal ngal on naati si nenan inni falaka on on e maɓɓe onon on seede on jonniteɓe. J'insiste pas mais à une condition si mi naati hakkunde age nene maɗa kala ko mi yewtata ta ukkito. abbi mi siko kono na piyugol nena wonɗo yaade piyugol nene mama non attends Karim min ɗum wala ka dictionnaire am piyugol debbo ɗandi l'islam no harmini ɗum ɗandi ɗum ɗon loi on ɗon no woni contre e muɗum donc min ina min non piyugol debbo non na vocation kamɓe noon siɓe piyi on yiyata kono ko wondi la hakkunde age nene maɗa ko giggol te giggolle ko yurmede e muñal na pita na hoyre na sonko. c'est sûr ɗon hooli ɗum. Yes. Ok probléme ala ko no wi ɗum ka ko noon woni takadil donc min mi waɗa mi guere guereteɗen fof mi ndar simi wawi wottugol bafal ngal mi prometali on panne mais je vais faire mon mieux. ça va aller inchallah ça va aller aɗa ƴetta hay sono ndiyan sa non c'est bon merci beaucoup joni ngaldi ɗum na jogui transport ka nan joyti non c'est bon. Ok merci. Merci. Allez porte-toi bien et prends soin de toi merci Karim. Tiens oh mi pianano ah non attends non Kupai Kongwanda, c'est ça, Rwanda. Jamais je le ferai, jamais. Ah non, loin de là.